Ini kan dia teramani, emang si gana keur pas saya yang cai. Cuman bikin molor. Cuman di bawah. Aja wae ya. Nyawaeun mitohan di ka urang. Nyawaeun. Si wae kada datang tadi Kembali mitohan ge. Ngopi di sogok surasu. Sokok Sarawi ya. Rincang rincik rincang kalapa dogan nora sidik pisan disigit beginu mora. alah Cuma bikin orang sih. well Well. Ler apa mah? Ai Itu yo yang plot kapan udah datang plot kapoe. bencong di lu gue cenah Ya dikit-dikit. Tap. Ini pencong kamu gitu ya. Cari tahu gara-gara tidak keseglong. Keseglong konsumen ya. aduh gue deh Dahar mana Mayangan eueuh kenur eueuh mending kena ngadu hulu. Jika udah we asa juga gorong. gorong-gorong Salaki aing mah pentol ieu. betul Oh gitu kok ke Purwakarta nanya nggak itu disuguhan serang bungkul. Yang Gampang berjam tuh. beneran ngobrol. Ya begitu. Ngobrol ho. Ngobrol teh mah gini aja. jangan mana cara kali kurang sare kami isu dan mandinya cara ahar Batusan beban jero tuh. Padahal tukang tambal ban lain ada. juga tadi teh urang sare teh kita polo kita masakeun ieu paralon Paralon. oh jeung lemna Mulena. jadi we make ieu make cidu Kuremeh tuh mah. Mana apa? Hai leman paralon make naon? Lem eta Seperlu. superbu. oh Asa ku aneh anjing lem paralon make superbu. Uyuhan itu coploknya mana mah. Itu perlu lem besi eta. ya udah kumaha ya tuh Mun lem paralon mah. Kenaan lem paralon. pakai ketakar ya Nah, Ngenah dia. pakai lem monyet. iya ada mau balik Udah masih goreng patut. bener Ay, cuaca teh kieu-kieu teuing Anjing. bro kalem Oh. Panasnya. Panas. Untung kebal. Tapi panas. antar kene Aja. Ka mana? Rencana teh. kemana atuh mah cuacanya kos kieu deh cuacanya kos kieu panas Udah panas mana? Mulai mau kumaha. Ayo diberi hujan salah, beri panas salah. Itu serba salah. ya Mending mati coba. Kumaha. Beri mati. Beri hujan arah. Beri panas arah. bare panas hareudang dibere hujan tiris unung keupan Teman-teman mah jomblo sebelum oh waduh ya paling. Baru minta mandi. pakai
Tara mandi aja. Pae. Apa nangke? Mandina. Kepare kawin mana? Lain. Ngupiak yang mundingnya. Kayak udah deket. Di mandian. Kepare kawin mandi ya. Tapi curiga sih tara mandi teh mah euy. Sigana keur pas saya jeung cai. Aduh kering bapak gitu. Kali mandi pakai blambir kayak blambir mana pokoknya. Oh, teh ngabang mandi. Wih, ada deh kawan aja. Wih, kasih asam kali itu pelenyaman itu. Oh, enak. Iya. Politnya benang. Jadi itu bisa ngambek. Ayo dia, ya. Hidup kena di sebau kembali ke saya. Pakai. Pakai berit. Kasih adriannya. Dah mandi memang istirahatin satu Dilihatin. sehat ya awaknya. Tapi 5 kilo malah keduruan. Itu tuh sakit teuing mah. Saking tal. Kurang saon. Sadam truk kamu dikumpulkeun mah. Kan mau dijual barang lain. Sakit ayu. Payu. Ayo. Pada monyet. Minyak Arab. Hari-hari udah lah. Udah kumaha da ieu mah hiburan we lah. Jenuh teuing. Aya pagawean di dalam laut ieu lah. Ngau laut ya. Kok bere ah. Bener Bang. Pagawean sakali. 11 S. Iya ditangkuras ka laut. Kuras laut kumaha carana cenah. Ameh caina beak. Curang teh dan mau beak-beak di hadap bijil di bijil euy. Nah, udah laut batu. Kunaon aya laut asin heuh. Eta teh Sekarang sanunya marana. Aya aya pon. Anu ngojay di laut teh jadi tahan ngompol di dinya. Oh, berarti itu kontak aslinya Cikii ya? Iya, Cikii. Astagfirullah, ya Rob. Podong lauk. Mau mana gitu mah. Itu mau WC-an. sih apa? Sok cibang lauk disediakeun WC moal asin. Ngelek paus. Asin ya. Dodo tuh ngelek paus. Lain darah harbar gitu tapi awak bargam gitu anu Sakieu mah tuh mah rada itu Bang urang teh Bang. Suspek. itu kumaha anggar we. Ugana kopi hidung aja ngarep kita rokok we. Urang mah kadang budaya deh. Jawa sidik mah ari. Aslinya ngopi teh, Om. Ngopi udud nikmat asa deukeut teh tapi duitan teh mah. Naon? Sidik mah teh dokan angkat ka sare tibra. Ya mereka. Angkat ka tibra. Tumor. Cuman beki molor. Cuman mah di bawah. Ajar wae ya. Nyawang mitokan lagi ka urang gitu nyawang. Si mah ada datang tadi Kembali mitokan lagi. Wah, ngopi duduk Sogok surabi. Sokok Sarawi ya. Anu kieu lu. Oh, anu musupna teh geuningan. Ai jajar ka solokan geuningan. Ai kenur ka balong atuh kan. Iya tuh. Cap merah sama. Anak. Kumaha itu ya tuh. Kumana? Enak latihan, kurang cek film. Kanjang teh. Aduh. Nah dompet teh ya. Modoi lo tuh ya. Modoi lalian age. Oh, si Gibung. Dugul. Dugul. Gibung. Si dugul sih. Iya, adian. Bal urang. Pada gua ya. Si gimana di Egi
kumis orang. Oh iya mah. Main gimbal. Oh Yadi. Wah balik. Wah balik ini. Wah balik ini. Wah balik. Rincang rincik rincang kalapa dogan norak. Sidik pisan disigit begini mor. Alah. Cuma bikin suara sih. Well. Well. Halo. Kubaah bebeja kami tuh lagi carekan juga Abang mah gitu kan. Terus anu kolot ka paling. Lera abang mah. Hai. Itu nyo, yang kolot ka apa udah datang kolot ka poe. Sesak dulu tuh. Tekan dulu tuh kayak apa. Der langsung jauh kali gope. Tutung gue. Kubaah carekan gitu lagi itu jauh balik. Baik. Membatasi Solidaritas sama dia. Ini ada udah. kan di kebun dia hari mau jam 22 telepon gitu lah. Mana itu? Tempatnya lah dia lain bujur. Bujur bunyinya. Pada sarua lah. Anu imut-imut kumaha ya. Ada ketipu. Udah foto nanti galeo gitu. Ada ketipu sini kok dibalas kemudian Wah. Mau gitu aja narik kalau itu. alaman. Gara Anda. Algot bencong. Bencong di lu gue cenah. Ya dikit-dikit. Tap. Dikit-dikit ke bawah. Terus kan ke taruh ke panggul. Di porak di imah. Banyak nangka ya. Di Singraya. Banyak nangka. Pas dibuka deh. Tak. Pas dibuka ya batangan jadi. Nama dia asupan jarami. Melentung, sarua. Kalau kita kena barang bencong. Kata berikutan bencong nepi. Aduh. Parah nih kita. Tempo dua ini bencong kabur. Ya. You know, cari tahu gara-gara tidak masa dong. Kaseglong konsumen. Tuh namanya lain-lain kuya si salam. Kan dosa-dosa. Wah balik gitu ya, balik. Apa yang terima aja. Anak iya anu menang maju buat kejadian. Kieu nya. Geus ayeuna mah kieu we. Teuing sekarang. Ya sekarang teuing. Sama bikin panon kowe we. Pikiran. Dari panon kowe sebegini-begini jangan ngasih cewek cara imbang. Gimana ini? Kita besok harus di mana? Halo. Jangan Mas Tata. Jangan coy. Ada well pokoknya malah. Bang well ini. Ayo betul bisa. Hah? Kalau ada gon mang yang modal. Benar saya di mau yang missing.
cigana ke nyiramna gitu indungna. Odol wae dia na. Lain teh. Lamun urang mah jog-jog. Ah, beli kuat jog. Ya, modal mesin. Jog-jog kan barang dahar mesin. Mau barang mesin. Dodo itu. Hardog gitu. Dahar modal. Kaponan ya, ini awalnya jauh. Ngomongna modal. Nyono pun kabogohna. Aduh. Pantesan kadangnya atuh ka dieu aya yang anu wae. Ah, Gatunya mananya beda. ayo. Mama, udah gak ada. Tidak mau bos jadi benar. Bapakna cenah eueuh. Tapi aduh, waktu jengkol ayah anak kok ketiga. Ulu terong. Anak gitu, model ayah awal di haluknya, mana ditukar. Dua hari emang yang gunanya. Terong orang dikahalukkeun. Jadi we cenah dikawan kenal cenah indungan kanjel. Gila laki panjang kanjut. Laki mah emang bener panjang lengkah tapi nak lengkahna karo dicak. Waduh ya. Wah, malah ya mah bener. Aduh, layangan orang stingke. Yang enggak sih, tong di Pareman. Heeh. Lamun ngarek Aduh ngetimbang layangan eueuh kenur eueuh mending kene ngaduh hulu. Dangur-dangur ya. Encer gitu. Potlak. Ben kalau sama kubulan. Jadi kita awal di sana teh pas ganti kali teh. Ah, iya mah ya aplikasi kosmetik aduh ya. Bedug. Sekali cager dioperasi. Kaput. Tak ngeretak teh geus cager Lalu kita kami. taranjang jalan. Jadi urat pusat terpegat. Karena kau gitu. lain ngapung bercing obo. Oh, Cing obo ngapung. Jadi kaput. Hasil boga. Udah hasil begini. Emang lu Ayo datang ke desa. Ku beri satu permintaan. Bisa berduga aja. Misalnya mau minta apa kamu? Kamu dapat satu permintaan. Ayo nyandung. Ya kasihan. Ya. Nasib gitu. Kasihan. Bagian iya yo. Bagian ngawalian. Saksi Saksi. kaburan. Kabur buru-buru aja. Baik deh anaknya tapi kemana nih? Kita ngawalian lagi. Kasihan. Ilmu jadi ngawalian. Kemudian kawin dua anak yo, jadi rendah ikut kamera. Anu lieur mah nu kembar. Ah, Kumaha lamun kamar salah kamar. kembar KB anjir gitu ya. Awena kembar kumaha. Oh, kembar lagi kembar. Oh, tempo nubruk teh yo. Ai si pemajikan asli mah ka warung meureun. Ai eta teh si salaki teh balik gawe. Aya meureun kembaranana meureun heuh. Teh mau kamar semua gabruk gitu. Langsung si awalnya teh langsung tulung. Lain Istighfar. Lain tulung. Ini aku ya suami kamu. Cek awe teh tega rasa cina ieu mah. Sake aing mah lain kieu geuning. Dikot aya beda rasaan aja. Palan.
Pemajikan udah asa juga gorong-gorong. Gorong-gorong. Salaki aing mah pentol ieu. Betul. Betul. Penuh betul. Ah, iya mah ini penulat jengkol gitu deh. Pendul putih ya. Pau sebut saya. Keur mah awena beukian deh. Di ACC wae. Tidak menerima loading. Langsung just. Ayo urang mah soranganan eta laleur dikot anakna tuh. Itu bau hapuk gitu. Eta laleur dikot anakna tuh. Bulan maduan ya, bulan maduan. Keur ngalobi teh tong diganggu. Negosiasi. Aing nanya dia kalau di Bekinan teh ge. Anu si Aden tuh di mana, Mbak? Suguhan naon? Lok di cai perang, di Ciherang dengan KBSR. Di opieun. Ciherang ge. Sekali aya cai miras. Dia mah boga tuh ngobrol itu kok ngebudak. Kurang kenaon gitu ngajang jauh-jauh ke ngobrol mah. Geus we ngobrol jeung nini aing. Jauh-jauh. Jauh-jauh kok. Oh gitu kok ke Purwakarta. Nanya enggak ditu disuguhan Ciherang bungkul. Yang Gampang berjam tuh. Ciherang ngobrol. Gampang teu. Ngebudak heueuh. Ngobrol-ngobrol teh mah jeung nini aing. Anu parah jadi obat nyamukna. Tah eta. Ayo urang mah nago, we jeung hareupan kieu. Kieu urang ningalikeun nu duaan. Iya buk nama bunga. Oh. Agihan atuh cucu. Hakanan agehan. Emang ada aja. Aduh. Aing ngajak gitu teh mau jaket gede. Lamun disugar sok ya burusut. Dah. Kayaknya geus. Oh, dah. Atuh beda euy ah. Pas eta jaket teh bolong ka burusut. Jaket teh bolong ieu. Pas burusut. Kira-kira usir. Udah dipesakan ke jalan.